Bi helkefta eksaliya damezrandina leqa karmendên tenduristî li bajêrê Akrê, ev ê li qêvîsta valek saz kir. Bi amadebûna Wezîrê Tenduristî û Birîkarê Wezaretê Jimareka Peristanan rêwresmên Vîstavalê birêve çûn. Li destpêkê nimayişeka kompanyên dermanan û pêtiviyên tenduristî hat borêxistin û çend peyvek jî bi vê helkeftê hatin xwendin. و مجلة سالاكي انجام دان سالا بوريدا ام مدفيتن اوني شخلكي بدنو بو سال دهاتي كما تشتد باشتريت هي بو كارمانديت خو كارماندي صحي وان شاء الله دي تشتد باشتريش كاين بو كارماندي خو جات بيتفيا سرمان بو انجام دان هبونا و جورا رخراوه تایبەتی که گرنگی هی تایبەتیش بو کم کرنا همو داتا و زانیارین بار تندرستیش همی لایکانی همیش لایک تندرستی و بو هبون و زانینا همی زانیاریان سر تندرستی ها گشتی تایبەتی لدور آکره. Birîkarê Wezareta Tenduristî diyar kir ku karmendên tenduristî beşekê giringê pîrûsa tenduristînê li Herêmê û Sûzê dideyne wan, ku dê berdewamî li piştevaninkirina wan û delîvên damezrandinê jî hewildeyên bi wan dabîn bikin. پاڵ پیرۆزبایی لێکردنیان بەڵێنیان دەینێ کە بەردەوام بین لە پشتیوانی کردنیان لە بەرزکردنەوەی ئاست و توانە زانستەکانیان و خۆیان چۆن هەوڵ دەدەن وەێمە لە هەفتەی ڕابردوو لەگەڵ دوهۆک و هەم بەڕێوبرادی گشتی تەندروستی گشتی هەولێر و زانکۆی هەولێر دوهۆک و زانکۆ و ڕێکخرایەکی نەدەوڵەتی ئیتاڵی بەرنمەیەکی 3 ساڵە بۆ زیاتر بەهێزکردنی توانای پەرستارانی زانکۆ و دڵیان دەکەینەوە کە ئێمە لە هەوڵەکان و پشتیوانیکردنیان بۆ دامەزراندنیشیان چ بە شێوازی گرێبەست بێ یاخود دامەزران کە Karmendên tenduristî ew texa giringa sekterê tenduristiyê ne ku berdewam di xizmeta parastina giyan û saxlemiya welatiyan de ye. Leqa Akrê jî ya karmendên tenduristî ke di saleke jiyê wê de hatiye damezrandin, şiyaye di vê salê de çendîn karên guncay û xizmeta vêtexê biketin. İsmaîl Saîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.